ba musirim Babacar Sy wi mbar andi min mbi ma mawdo haala min o yumma ko mawdo wite ko lubna o jibini dabbatu jibini ilabatu jibini umaymatu jibini barratu bintu abdul uzza jibini ummi habib jibini amina jibini sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam min bi sayyid alhaji malik annabi sallallahu alaihi wasallam hol nyande ronda ba musirim Babacar Sy wi mbar andi hol nokku do ronda do wiite ba musirim Babacar Sy wi mbar andi min bi haala min o wiyama ko jamma alad annabi sallallahu alaihi wasallam ronda hol nokku do ronda do o wi ko kolade abdul mudalib fi sibi yawma sinal mukhtaru qad hamalat wa qala shahl ibn abdullah zul wazami kewdo gandal o wi mimmi jabani mimbi an hol prof jogida o wi ko jamma alkamis o jofi aljuma sayyidina muhammad ronda mimbi haala min oyi ko jamma alkamis ene jofi aljuma annabi sallallahu alaihi wasallam ronda min bi cheikh seydil haji malik nyan annabi ronda ne gulali mawdi mbadino wiyama wulannobe ko jinneji wiyama ko seydeneji wiyama ko malaikaji wiyama ko arifini billahi wiyama ko annababe allah hol wulannobe cheikh seydil haji malik wi ko malaikaji gullanno hol ko be biyanno qala al malaiku abwabu sama futihat kazal jinani wa min samsi fil izami malaikaji ɗi mbi min ganda ko woni kala demal to wonno demal aljannaji udditama annore nangue ɓeydama dendagal won demule jeeli guddama holluma saabu mawninede sayyidina muhammad min bi cheikh seydi alhaji malik annabi sallallahu alaihi wasallam no fori lebbi ronda o wi waɗi luural ngal mboɗo andi kadi ko tabiri ko mboɗo andi wiyama ko lebbi jeegom wiyama ko lebbi jeeɗiɗi wiyama ko lebbi jeetati wiyama ala ko lebbi jeenayyi min bi cheikh seydi alhaji malik haala min o wi jabal huda summa ba'wan wal baha adaban li hamli khayril wara mukhtar zil qidami min bi cheikh seydi alhaji malik holko tabiri o wi ko lebbi jeenayyi holno tabitiri lebbi jeenayyi saabu enen ganduɗen neɗɗo so debbo so wima kala lewru o yahata paasi o lewru fof paasi o timma lebbi jeenayyi o dicco o jibina annabi sallallahu alaihi wasallam de ronda kala lewru annabi ari weltini yumma amina sabu sayyidina muhammad min bi cheikh seydi alhaji malik annabaɓe arnoɓe weltinde yummi amane holɓemɓe hol kamɓe ɗum woni ɓe ceernajo o yimi joni ɓe min bi annabi sallllahu taala alayhi wa sallam cheikh seydi alhaji malik annabi sallah sallam hol nokkuɗo jibina o wi nokkuji nayyi kalama hen kanƴi nayyi fof mboɗo andi o huwa halla usfana aw dar ibne yusufin fi sibi sayidina alhaadi aw irradami cheikh seydi alhaji malik min ganduno tiggu so jibinama yi aduna ewat annabi sallallahu alaihi wasallam no yi aduna nde holno waɗi o wi annabi sallallahu alaihi wasallam jiida tigguji ɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ñande jibina yi aduna ko ni o tami homo daaro dow yummin sababata min badan asabi ahu misal al musabbih yarnal ulwa zahima mi annabi sallallahu alaihi wasallam tiggu so jibinama ewat annabi sallallahu alaihi wasallam no jibina ko ni waɗi omo daaro dow allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا النبي صلى الله عليه وسلم يني أدو كو ديدو كونغودو wonno e haalde min bi cheikh seydi alhaji malik annabi hol fasno mawniri ba muslim babakar siwi mboɗandi annabi sallallahu alaihi wasallam o ladi ko lebbi ɗiɗi lebbi tati o jagge ɓale lebbi nayyi annabi sallallahu alaihi wasallam fuɗɗi yaade lebbi jeegom jeeɗiɗi annabi sallallahu alaihi wasallam fuɗɗi haalde lebbi jeenayyi annabi sallallahu alaihi wasallam fuɗɗi werlade ko gorko cembuɗo werlatono fiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam fuɗɗi werlade ɗum min bi cheikh seydi alhaji malik haalami o shababuhu ma ghulamun shabbahu abadan wal yawmu shahru amiri summa Aminata Sanil khaychakau Sanil khaychakau Aminata Aminata Aminata
seni loxo yi ca kaw seni loxo yi ca kaw abadallaay abdul mutalib usaymata murrata mona lu way ay Mamadou Lamine coy Mamadou Lamine shay adana shay adana foofa Maodo ya jaxaay ay adana foofa Maodo ya jaxaay ay adana وترمت الإدارة معاد ما يجاوز على جشام شام هود أنفرنت من هايو أدنى ثم آدم ما يجاوز شير نصاد هود أنفرنت من هايو يا دبلت كرنا بحالة نقول سيدنا محمد déglu leen ma wax leen koy Seydina Muhammad kanko mo jomiraɗo noddirimo zammil jomiraɗo noddirimo tafsir jomiraɗo noddirimo taha jomiraɗo noddirimo yasin jomiraɗo noddirimo abdallahi jomiraɗo noddirimo ahmad jomiraɗo noddirimo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kawbul akhbar wi kanko woni abdoul jabbar abdoul qahar abdoul razaq abdoul fattah abdoul halim abdoul hamid abdoul ghiyash aqib mozu mozu ɗaba ɗaba ɗaha wa yasin mouhammadou rasulillahi kanko woni huwa aslil jamal wa bahjatil akwan ala nabi lmustapha al adnan salatan magrunatan fil jamal fil husni wal kamal wal khayri wal iftal salatan tadbawha rayhum wa rayhan ويتبوها مغفرة ورضوان إنه أفضل الخلق وأسرف الرسل ونبي الرحمة وإمام المتقين وحامل لواء الحمد وصاحب الشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة إنه أفضل الخلق وأمته خير الأمم وملته خير الملل له معجزات بحرية والخلق العظيم والعقل الكامل والنسب الأشرف والجمال المطلق والكرام الأوفر والسجاءة التامة والعلم النافي والأول الأكبر على جميع الأوديات موجودات والناس ولما انتهى الزمان ظهر اسمه باس الحق طلعة الحق عين الحق صاحب الحق حق بالحق رسول الرحمة شفيع الأمة طيب الأوراق أجمل الأنام خلق الكلام رسول الملك الألام سيد الوجود سيد الخلق سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين صاحب الشفاعة صاحب المقام صاحب الوسيلة صاحب السيف صاحب الداج صاحب اللواء صاحب البراق صاحب المعراج صاحب البيان فصيح اللسان أجمل الأنام خلق الكلام رسول الملك العلام كوكم عبد الله حبيب الله نبي الله صفي الله كليم الله نعمة الله هداية الله صراط الله سيف الله حزب الله رسول الله فاتح مفتح مفتاح الرحمة مفتاح الجنة مفتاح النعمة صادق مصدق صديق شهير ساهد سهيد مبصر نور سراج مصباح منير ولي حق قوي أمين مكنون صادق مصدق شافع مشفع الإمام الأعظم الرسول الأكرم مصباح الظلم جميل السيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه جبريل خادمه البراق مركبه والمئراج سفره وسدرة المنتهى مقامه سيد الحلق حبيب الحق سيد الأولياء قائد الأتقياء خاتم الأنبياء حبيب رب الأرض والسماء الكعبة قبلته دينه حنفي
منه الوسط دعوته التوحيد سيد المرسلين حبيب رب العالمين سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسن والحسين إمام المكة والكعبة والحرم هو خلق الله ولا فخر هو أشرف خلق الله ولا فخر هو أكرم خلق الله ولا فخر كما قال النبي أنا أول الناس خروجا إذا بؤسوا وخادمهم إذا وفدوا وشافعهم إذا هفشوا ومبصرهم إذا يئسوا بيد اليمنى مفاتيح الجنة بيد اليسرى تحت لوائه ومن وراء ألف من الملائكة آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة بالله والله تالله ما خلق الله خلقا أجمل ولا أكمل ولا أنبل ولا أفضل ولا أصعب ولا أرصد ولا أنذر ولا أتقى ولا ملجأ ولا منجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول حميد حامد ومحمد نبي سماء فوق السماء كين سامية سير منصور قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول ياكار موم لا خطل جرم لا موم لا على الجنون موم لا يرم جبايا موم لا بيتر المد موم لا بيتر الدو موم لا بيتر الدو موم لا وصف سيدنا صلى الله عليه وسلم محبته يمنون أيوة ما كان محمد أباد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محبته يمنون سيدنا منصور مولسي هلكم سيدنا محمد محبته يمنون كون يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. محبته يمنون يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكو بركة وأمنون يد سيدنا محمد كو هولار غارانتي بوردو تيد اسيراس بوردو تيد كو يد سيدنا محمد ورحمة يد سيدنا محمد وني نجوروم ادuna الاخر غندا هبي الله هبي ادuna هبي الاخر كو يد سيدنا محمد نلنوار من كان أريا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ɗum waɗi mawɓe ɓe so tawi garani ɓe gonata e sago mabɓe sibu eɓe jawani hay lomtinde saabu gila mankude fodde mabɓe e moɗon ɗum noon kala ko manki hen eko ngakki hen ko minen ɓeɗo wona kamɓe eɓe calmina dental ngal foof eɓe juuro ɗum ceerno abdoullahi min jettanma allah ka idol e amen soɓe kalano mi haalat sibu min ne jiimi tubbande moɗo andi wutti o ko ɗo ɓorta tubba ɗon ko ɓorte tan dental he kono noon ɓaade ko ceerem ɓe neli min cuusata arde e jamma annabi sallllahu alayhi wa sallama moɓe garannoɓe daro
ɓe jewtana yimɓe annabi sallllahu alayhi wa sallama min gara heen min jettina konnguɗe maɓɓe taw min lomtakiɓe e yewtande yimɓe annabi sallllahu alayhi wa sallama hay sinno ko bindi ɗiɗi jamma o juuti noon heƴata heen kono noon eɗen barkinoro heen denndangal ko yewteteno e annabi sallallah alih w sallam gasata kono noon ceernajo o yo Allah yommo moƴƴere o laaɓani yimɓe reedu o yewtani yimɓe annabi sallllahu alayhi wa sallama seɗen kaal annabi sallallah alih w sallam noon en cuusa jooɗade en daroto jewten annabi sallllahu alayhi wa sallama sallllahu alayhi wa sallama ceerno o haali naane o laaɓi e men reedu o wi annabi sallllahu alayhi wa sallama so weedemo waɗi luural ɓe mbi ko jamma altina ɓe mbi ala ko jamma aljuma no way waari fof o sowama kono noon ɓe kawri kamɓe siriyankoɓe fof o sowa ko fi rajabin koye lewru wiyetendu rajab ɗum kam ala luural holko kewno e on jamma seydi haaji malik si ina haalan en o wi kawisaji kawniɗi kewnoɗi e jamma soweede annabi sallllahu alayhi wa sallama o wi almunadi maleyka dari ina nodda yo Allah wat ko heddi ko barke yunadi omo ewno holko o haalata maleyka o noddi o yawi ko noddi ko o ewnimo holko o haalata musmi omo nanna alfahimi kala paamowo holko o wi tanabbahu anna nura alkhatmi leylakum qad halla fi khimatin min adhari alkhiyami an addiru bakhiru khayra albukhuri wa afrisu sajadati takriman ala alqudami sallallahu alayhi wa sallam o wi an ko woni fi o wi an ko woni sallllahu alayhi wa sallam addiru urne mbaɗe latiji urɗi latiji ɗi ganduɗa so on pumpima ɗum ma ya 1000 millimétre o wi bakhiru ɓure hayral bukhuri ko ɓuri moƴƴude e ɓuranteeri ɓe mbi wo afrisu mberte assajadati sajaduji so tawi kono hannde ni mbiyen tappi rouge ko ɗum ɓuri mawnude ko ene wertane président ji ɗum o wi mberte sajaduji ɓe mbi seydi haaji malik si o wi holko mbaɗirten ɗum o wi mbaɗirten ɗum ko takkiriman sabu teddinde alal uzami dendi ɗindo moƴƴere o sallllahu alayhi wa sallama ha joni seydi haaji malik si radiallahu taala anhu o jokki haalanden kawisaji e kawniɗi kewnoɗe e on jamma o wi qalal malaiku abwabu sama futihat kasal jinani wo nuru shamsi fil izami sallllahu alayhi wa sallam aliwan woto micro o waɗɗe o wi gaala haali almalaiku malaikaji kaali holko ɗi mbi seydi haaji malik si o wi futihat udditama abwabu sama dendagal damude asamanuji gudditama e on jamma kawise Allah o wi ko zaka noon ne aljinani dendagal damude aljannaji gudditama ridwan gardannoɗo aljanna o wi ñande hen aljanna gardaka malaikaji ɗi mbi no beeleɗa natirta e asamanuji ɗi no melata natirta e aljannaji ɗi no belata jaltirta e asamanuji ɗi no belata jaltirta e aljannaji ɗi sallllahu alayhi wa sallam o wi wo nuru samsi annore nangue fil isami ene ɓeydi to banggue mawnugol kala komin jewti noon koye oɗo min ñembi ɗum nde min pamɗinne min mbiyanno ko yo Allah hokku min waade no mbaɗani somin tawima e rendoji seydi haaji malik si radiallahu taala anhu o jokki haalande en kawisaji kawniɗi kewnoɗi e soweede annabi sallllahu alayhi wa sallama o wi wa anna ranna llainul habbu yahduruhu junuduhu wahwa ri'ididun min assadami wa qala waylakum ya ummati humilat fi hadihi durratun min ahsani tuwami sallllahu alayhi wa sallam o wi wa anna ko woni ranna otti ŋuuñi Allah inu kuɗaɗo alhabbu kodotoɗo iblisa kuɗaɗo kodotoɗo o otti o ŋuuñi hakke ottago ngo mawnude hakke ŋuuñango mawnude yahduruhu ari e makko junuduhu konu makko dendagal ɗo iblisaji e seeɗanuji fof gonno ngari notiti iblisa hakke ottango mawnude ɓe tawi iblisa wahwono iblisa ri'ididun ina signa mina sadami sabu sunu ɓe mbi iblisa an ko kewi an koye otti koye ottango mawni koye
wuñango ma ngo ala fof ɗo dillinani holko kewi iblisa ina jaago ɓesgu muɗum iblisa wi wa qala iblisa wi woyla kum cekke bonɗe ndondima on ya ummati he mon leñol makko wona leñol meɗen kay he leñol makko o wi cekke bonɗe ndonima on son paamani on ganda tine humilat sowama fi hadihi e oɗo jamma durratun kanŋe min ahsani ɓurɗo moƴƴude attuwami dendagal kanŋeji paame annabi ɓurɗo e annabaɓe o sowama oɗo jamma hande annabi mo ganduɗa kala ko pewjuɗen o firta kala ko ganniɗen o bonna ha bona ɓesgu makko kadi ko noon waye meɗen sallllahu alayhi wa sallam seydi haji malik si radiallahu taala anhu o jokki haalanden kawisaji kawniɗi kewnoɗi e on jamma o wi wa jaa adamu tabshiran wa sisulaha idrisa nuhun wa hudun wal khalila simi ثم الذبيه كليم الله كلمته من أول الشهر في الترتيب لا تحمي صلى الله عليه وسلم وين جاء كاوساجي كاونيدي كيونودي اسويد النبي صلى الله عليه وسلم يوم امينه ومسوي النبي صلى الله عليه وسلم وما يرى لورو ارونيرو وتنانو ماتاني ها سودو مكو فغاو نوتي وسلمنا وسلمتي تلمين دو وي مومين بيتيمي كو نبي الله آدم min woni aboul bachar min woni bamo windande garmi ko salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima annabi ɓurɗo annabaɓe o sallllahu alayhi wa sallam wa jaa sisun tabsiran laha yumma aminata mo sowi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yara lewru ɗimmuru o tinani o matani ha suudu makko fugga o nooti o salmina o salmiti calminɗo o wimo min mbiyetemi ko nabiyullahi siisu garmi ko suura salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima ande ɓurɗo e annabaɓe o sallllahu alayhi wa sallam wa jaa idrisu tabsiran laha yumma aminata omo sowi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yaara lewru tataɓiru o tinani o matani ha suudu makko fugga o nooti o salmina o salmiti calminɗo o wimo min mbiyetemi ko nabiyullahi idrissa garmi ko salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima annabi ɓurɗo e annabaɓe o sallllahu alayhi wa sallama wa jaa nuhun tabsiran laha yumma aminata mo sowi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yaara e lewru nayi ɓiru jagge o tinani o matani ha suudu makko fugga o nooti o salmina o salmiti calminɗo o wimo min mbiyetemi ko nabiyullahi nuhu garmi ko salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima annabi ɓurɗo e annabaɓe o sallllahu alayhi wa sallam wa jaa hudun tabsiran laha seydi haji maliki o wi ina jeeya e kawisaji kawniɗi kewnoɗe e sowede annabi sallllahu alayhi wa sallama yumma aminata omo sowi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yaara e lewru joɓiru o tinani o matani ha suudu makko fugga o nooti o salmina o salmiti calminɗo o wimo min mbiyetemi ko nabiyullahi huudu garmi ko salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima annabi ɓurɗo e annabaɓe o sallllahu alayhi wa sallama ko dillanmi ɗo seeɗa ko noon sinno ko ceerno tafsir jaggunoɗo on ɓuranno ɗo jirwude wonde o ari ɗo ceerno Ablaye ko noon de kanko lomtino ceerno Alpha Yabouba nden ko kanko ari ɗo wadde fof ko kosamam dufe koddam tan ko ñamama dañama wa jaa adamu tabsiran wa sisulaha idrisa nuhun wa hudun wal khalila simi sallllahu alayhi wa sallam seydi haji malik si radiallahu taala anhu o wi yumma aminata omo sowi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yaara e lewru jeego ɓiiru sa wi o wi simi noon ko o haalani o wi ko khalila tan addinimo wiide simi ko yamandin holi on nabiyullahi ibrahima ko noon de o wi yumma aminata omo sowi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yaara e lewru jeego ɓiiru o tinani o matani ha suudu makko fugga o nooti o salmina o salmiti calminɗo o wimo min mbiyetemi ko nabiyullahi ibrahima min woni khalilullah ngalmi ko salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima annabi ɓurɗo annabaɓe o sallllahu alih w sallam o wi summa dhabihu annabi jogornoɗo hirsede hayti hirsede o on de ari weltinirde yumma aminata holi on seydi haji malik si o jaɓani yande luural nde wonno ɓe mbi
annabi jogonnoɗo hirseede ko nabiyullahi ismaila ɓe mbi ala ko nabiyullahi ishaga kanko noon o jaɓani yande luural o wi ko summa zabihu tan annabi jogornoɗo hirseede hayti hirseede o on ari weltinirde yumma aminata wonde so wima annabi ɓurɗo annabaɓe o sallllahu alayhi wa sallama o wi yumma aminata omo so wi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yaara lewru jeeɗiɓiiru o tinani o matani ha suudu makko fugga o nooti o salmina o salmiti calminɗo o wimo min mbiyetemi ko nabiyullahi ismaila ganmi ko salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima annabi ɓurɗo e annabaɓe o sallallah alih w sallam o wi wo jaa kalimullahi tabshiran laha o wi yumma aminata mo sowi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yaara lewru jeetaɓiiru o tinani o matani ha suudu makko fugga o nooti o salmina o salmiti calminɗo o wimo min mbiyetemi ko kalimullahi min woni kaldiɗo Allah holi on nabiyullahi Moussa o woni kalimullahi o wi garmi ko salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima annabi ɓurɗo e annabaɓe o wi wo jaa kilmatuhu konngol Allah ngol wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu holi on nabiyullahi isa o wi annabi sallllahu alayhi wa sallama suufi ibrahima wa moussa ibrahima jibini khalilillahi gasi o wi ko suufi ibrahima wo moussa kanko ko ibrahima jibinimo khalilullahi Allah wat barke muhammadu ya rasulullah sallllahu alayhi wa sallama seydi haji malik si radiallahu taala anhu o wi yumma aminata omo sowi annabi sallllahu alayhi wa sallama omo yaara lewru jeeɗiɓiiru o tinani o matani ha suudu makko fugga o nooti o salmina o salmiti calminɗo o wimo min mbiyetemi ko nabiyullahi isa garmi ko salmindema e juuradema e weltinirdema a sowima annabi ɓurɗo e annabaɓe o sallllahu alayhi wa sallama o wi min awwali sahri gila arwande lewru o wi fit tartibi ɓeeɗo annabaɓe ina deggodiri la tahimi woto weem ceerno haalnino en nane luural ngal to woni to jabal huda summa ba'wan wal baha adaban hamlun bi hayril waral muhtari zil qadami o haalnino en luural ngal to woni to kono o jiccini en luural ngal ɗo henna wonde ko lebbi jeenayyi annabi sallallahu alih w sallam fimde muɗum lewru fof annabi ina ara ina weltinira yumma aminata o sowima annabi ɓurɗe annabaɓe o sallallahu alih w sallam seydi haji malik so wi ala nabi wa alayhim ajmaina sala ma rabbina daiman amma bi sahbihimi ko ɗo duwortomi sallllahu alayhi wa sallam o wi ala nabi sallllahu alayhi wa sallam ربنا دائما عام بصحبه على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه على النبي يوني النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين يوون إدندانغال النبابة holko wonata e mabɓe salama kise ɗiɗi salatu wa salamu yo won e annabi sallllahu alayhi wa sallama yo won e dendangal annabaɓe amma tawa ina mofti bi sahabihimi e sahabaɓe mabɓe ina moftori dendangal ummatu annabi sallllahu alayhi wa sallama bandiraɓe min ñaagui yafuya min jiɗano junnade min jinno tan ko yettinde konngudi jinnaɓe ɓe la budda noon min tawi ɗo mo ganduɗa kadi ko jinnaɗo amen mawni amen ceerno amen min jibina koye juuɗe mum min naati alqur'ana ba koye yeeso muɗum kono ceerno ahmadou siré sall ewa min juuromo e teddungal makko min juuro dendagal ɓe min tawi ɗo ɓe ceerno abdoullahi min ñaaguima yafuya ko yinnode yettinde nelal jinnaɓeɓe tan min mbawa timminde ko mabɓe ko kono min mbaɗa hen fodde amen qad intaha walhamdulillahi ara thumma salatu linnabiyi hayral wara ighfir lana waghfir li walidina ma assuyuhi walil muminina hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
محمد رسول الله نراد على ولي وإن دبود كين دجوم جننا تيرفا سنة فرلان وتنقلت الإنبتماي وليا بفوت طريق لك ما يسير إلى جبني فقراد النور إله الأبد جلال رسول الله كلمة يبني نعمة يباني دفتر ما جمادي مودم كتشكل جمادي إلى النور جماد محمد رسول الله الرحمن يلما سبي ما يكلم وجركما يوبوبه دين فاي او الى حبان رسولك سبحانه الصديق كم يفاروق زنوري بدل الهدى قيد كل تاني ولد تلتاني وسبحانه نايا انجاق ومبندن من غني سب سيدنا بالجنة فايقل إلى نقول ما يعني سنونا فمجر جالي أبا جهلي محمد رسول الله سوني قلبي إلى هان النبي قديد يتبع الله فخاتم الرسل نلا الله ولي وكتب مدانته تونون تهدنا إلى ذكرى ديجان سوتاي بردو الليلة إلي يسجلي هندي هند دونده كولي الأرش مجاني دي بردو ويتو بكاي هندي جدي مجي جدي مبي هنبي بوغا ودان kanko sehti yal o wi ida maya ha taya ala rakbati kullu wali min ladun adama ila nafikhi fi shuri jinnomi hal dum ko yeso makko kalnoɗo wi ko fere mum woto ene fawi ɗum e dande kala waliyu o nani ɗum kanko seeh o wi id maya pelamde ɗiɗi fof mbeɗa fawi ɗum e becce kala waliyu eɓe mbi seeh mara koko artannoɓe makka arte ma kadi mbaɗa gonɗa koye jasbede walla o wi ala eɓe wi ko holton noon ko guiƴiraɓe maɓe o wi ko min ladun adama ila nafikhi fi shur on woni ceerno men wadde en jettiri ɗum allah oɗo mawlud tawi komi sellani kayit mbo ndewrumi docteur pour mi ara hay somi lelimo mi mirat won debbo gardumi joni garmi ɗo e galle o jejjitmi continmi debbo o wi ɓata kaw wona ɗo paaɗa joni joni tan debbo nen ɗo e nder dendal ngal wallahi kono ko addimi ko tinede e hokkede gueɗal mi natirani galle o qala allahu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wona kono wonno kamɓe keɓe moƴƴuɓe nene khadijata oɗo defte ɗe ne mbiya addunya mata wa khayru mata iddunya imrahatun salihatun kanko woni fondement o aduna ko bagage woni hen bagage o fof noon wona 4x4 uji ɗi wona satoji ɗi wona étage uji ɗi ko debbo moƴƴo o wonno ko debbo o woni madrasa kanko woni école o kanko neyi fof ma tawɗo ɓiɓɓe nayo joyo ko jettode goɗɗe noon tawrumi galle o kono noon almuɓe ɓe son jimina ha jimɗon hande baba sule en gartat wona ko jimowo o wi law nasabat qadruhu yasmahu hina yuda darisa rimami gammode fuɗɗima joni onon gonɗon koye haalde arab tan kalane min olof walla kalon min pular min nana walla wona gonga jabasal noddimi he cenki o wimi jaako mawlud men jettima no jabarimomo ni hay kanko huuli mi sellani hay somi lelimo ko ni mbeɗa miira e jangde noon way kono mbeɗa heewi wiide lamba e gammu minen jimanno mawludo men joni 20 ans min jimata yimata ko ɓikkoñe men e waɗiraɓe amen ko kamɓe goppini amen micro ji seydi wat ko an jangguini sukaɓeɓe e holko jinnomi haalde haqqille heeyi kalis o onon mi ara wallahi wonko jinnomi haalde ha heewi kono il faut ruttinen bande o aɗa andi waɗano bandaji a ruttinat ni mbaɗa bik mbaɗa ni kor
nane ɓe kaali Cheikh Oumar ɓe edri haalde fof ko kanko tawi misra ene winda kala gadduɗo ɗo gandal minen e dow mum o foppi bindol ngol holo ko windi ɗon wo fawga kullu zi elmin alim yaata Youssoufa kanko Cheikh Oumar kanko waɗi ɗum enen haalpulaar en enen fulɓe ko nelaɗo Allah wino ko fal urbu khayru unasin summa khayruhum quraysahum wa huwa fihim khayru khayrihim ni enen de en goɗɗani ɗon de leñol fulɓe en goɗɗani ɗon eɓe mbi fulɓe gondani holno gondirten holno jaadirten ko woni ko emen heew dag waajo gooto o wi futankoɓe ceernaɓe ɓe ne mbayni heewde ɗo pourquoi tan ijabuji ɗi mbayani noon goɗɗo o wimbo wuuro watga projecteur uji ɓoli huɓuɗi ɗon lampa leera yawata sa ari ɗo tan sa huɓɓi poyel ma ɗo e golfran leer nañ par ce que niɓɓere woni ɗo kono Fouta ni kuɓɓa projecteur ma yayno ko poye ɓole goni toon ɗum noon Allah waɗini en ɗum kono oɗo galle mi wawa haalde taw mi haalani haala oɗo galle gila dow ha less kamɓe fof keɓe moƴƴi rewɓe ɓe e worɓe ɓe ko needi ɓe gondi nelaɗo Allah wasiri ko adabani rabbi fa ahsana tadibi ko ɗum woni koɓe jogui ko needi woni koɓe jogui ko so wona ɗum holko haalede kaw Moussa Diako Gamou holko totti Moussa Diako micro ene haala e Gamou an haali ɗum nan a wi faqidu seyin la yuɗihi hoore nde ardat assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu on jarama sa meeɗi sippire tan to bawɗi dilli jola kono sa ferama jana ɗum woni ko am ko caggal nde jettuɗen Allah tabaraka wa taala julɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam oɗon jarlo min oɗon jaafo min minen de sinno ko sago amen ko heɗade tan wona haalde sinno ko sago amen ko heɗade tan ko yimete ko e ko haalete ko beele emin janga hen ko min naftoroyi nde wonno minen ko ɗum woni almudagal amen e ceerno ko mbiɗa nane ko alal haqiqa ko ɗum gonga wonde almudo ɓuuri sadde e aduna e wonde ceerno Allah kadi ina seedi nelaɗo kadi ina seedi kalɗa ko gonga celluɗo biɗo ken hay goto wawa ittude hande sa wi aɗa darta almudo a yitata kono sa wi aɗa darta ceerno kay hayso ko baɗon Oumar Dodo kumini ko ceerno aha wonɗo heedi holko waɗi almudo na saɗi sanni almudo ko yamirede e haɗede almudo wiya yo way e yeeso ceerno muɗum kono mayɗo wayi e yeeso lootowo ɗum ni beele mayɗo o ne wiya lootowo o ɗo leppani ala jaɓolo ala ɗon wadde almudagal ko yamirede golla kaɗeɗa goppa ɗum woni almudagal caggal nde jettuɗen Allah tabaraka wa taala julɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen calmina tagoje Allah tati ɗe fof ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh laabi tati ɗi eɗen calmina hadara malaikaji Allah gonɗi to hadara Allah e jaati Allah e gandal Allah e muuyo Allah e sembe Allah e hattan Allah e ndenka Allah e sifa Allah ɗin guuri ko annore Allah ɗum woni malaikaji salminaɗo ɗiɗo ɓiiji ndi ko salminaji koreji men ɓe guurduɗen ene jiya en jiyata ɗumen ɗum woni jinneji jinneji ko enen e mabɓe goni julɓe eɗen ndewa Allah eɗen jokka enɗam eɓe jogui galleji ne jogoriɗen galleji ni eɓe jogui rewɓe ɓe jogui ɓiɓɓe eɓe jogui otoji enen noon sikketen ɓe koɗi koye leɗɗe ɓe koɗani e leɗɗe koye ɓe poftoto e leɗɗe tan salminaɗo tata ɓiru ndu ko salminde en enen ɓiɓɓe Hawwa e Adama min noon ɗo gonmi ɗo koko annimi saabu seren ɓam ɗiɗo ɓe mi ronkat andude hol hen mo jogormi haalde
cheikh Umarul Fuutiyu inde nde ko geɗe tati ayni o ɓe mbi o wuuri duuɓi 70 mimo o jangi e 4 ceerno hen nogas ko jinneji hen nogas ko yimɓe ara o ko temedde ɗiɗi fannuɗe Allah rondimo kanko Cheikh Oumar mi anda noon min to paami Cheikhana Ahmad Tijani Qutbul Makhtumi Tajiful Arifina Siddiqil Akbar Ahmadu on woni tokora amen on min pofirta minen min pofirta ko Cheikhana Ahmad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu kanko ne holno o wiyete Ahmadu allifu o ko allifu qudira Allah e hattan Allah e muuyo Allah e gandal Allah e teddugal Allah e kuɗi kalima bindoji gueɗe Allah ɗum woni allifo ha o ko haul hubbi haul hikma haul hayyu haul hayatu haul sifatu haul rahmat eyyi on woni ha tongo mimo o ko ma'rifatu billah en jahani to sariya to enen en janggani saabu en tarani en tarbinaki deelo ko diine Allah e deftere Allah e sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam on woni Cheikhna Ahmad Tidiane ɗum woni Ahmadu hay goto wawa yaade to hadara Allah tabaraka wa taala tawa a rewane Ahmadu woni juulu sa habbiri ko allif sa nangue koppi ko ha tongu sa sujje leydi ko mim sa jooɗima aɗa teyyo ko del woni Ahmadu ko ɗo ɗannorte faade to Allah minen noon ko ɗo min ɗannorino min jehiti Allah ɗum waɗi min jejjiti ko wona Allah fof min jejjiti ɗum ha laaɓi mbiɗen ko deel o ko gueɗe tati woni hen ƴeewen deel o e jamanu men hande o holno mbaddeten e makko Allah subhanahu wa taala o wino ko yen gardin diine Allah ndewnen hen deftere Allah ndewnen hen sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam joni noon ko diine e dinari e duniya mi anda so waɗon nana pularam o ko diine e dinari e duniya ɓe mbi diine an ka ñaɗɗo ka kaɓeteɗo ar won caggal diine ɓe mbi an ka ñaɗɗo ka kaɓeteɗo ka piyowo ka tongowo ka kaɓɓowo wadde ar heed caggal joni noon holko ɓe gardini dinare aduna rewe dinari woni ko jawdi ardi hande oɗo jamanu mo gonɗen ko jawdi ardina aduna rewna hen diine wiya yo won caggal ɗum waɗi aduna o ferli ɗum noon tinnoɗen e kulol Allah tinnoɗen e ɗiggande Allah tinnoɗinen e ko saɗi ko noon yiɗodirde saabu Allah jiɗodiren saabu Allah jiɗodiren saabu Allah ballodiren saabu Allah kormodiren saabu Allah teddodiren saabu Allah cuurodiren saabu Allah ko dañƴen fof wona Allah naftoroɗen aduna men e lakara meɗen ɗum noon on calminama onon fof on juurama on jettama on duwonama oɗon jarlo noon oɗon jaafo hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh